Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam što ste došli da citiram našu direktorku u malom broju u ovoj situaciji COVID pandemije. Danas okvirno slavimo 10 godina CZKD bioskopa. To je ciklus koji je promišljen i pokrenut i nazvan možda malo sa zakašnjenjem, ali je zapravo, računam da je počeo ovom manifestacijom koja se zvala MAFAF, Pogled iz Beograda. I on je ovako naopako napisan zato što je usledio posle jednog istraživanja i posle već inicijalne izložbe u Puli u okviru Cinemanijak programa, pratećeg programa Pulskog festivala koji je uređivala Branka Benčić. I evo 10 godina posle toga na neki način možemo da sumiramo i rad CZKD bioskopa u proširivanju polja ovog diskursa koji možda nije ni prepoznat niti toliko bio prisutan i u istraživanju i u filmskoj teoriji, istoriji, proizvodnji, praksama prikazivanja, diseminacije, izlaganja filma, a inspirisan je onim što smo, istražujući, prepoznali kao najvidljiviji izvor jednog dugačkog kontinuiteta, a koji je započet avangardnim filmskim praksama i kino klubovima i ukidanjem nekog zatvorenog i elitističkog odnosa, hijerarhije u elementima filmskog stvaralaštva i procesa. Tako da, evo, zamišljen je ovaj program svečano i duplo, sa gostima. Malo nas je opet u ovom prekarnom vremenu, vrlo nezahvalno za planiranje, prepala i saplela situacija sa pandemijom COVID-19 i zbog komplikacija u putovanju, jer u Srbiji se pogoršala situacija sa zaražavanjem i prouzrokovala promenu režima putovanja u Srbiju i nazad iz Srbije. Sa nama neće uživo biti naše dve gošće koje su najavljene, to su Branka Benčić i kasnije u 8 Katrin Mund, ali će biti tu na jedan sada sve prisutan i možda normalizovani način online. Pritom imat ćemo bar zadovoljstvo da je sa nama tu Marko Milićević, veoma važan deo i istorije CZKD bioskopa, ali i naše prve teme, prvog programa večeras, a to je specijalnog programa Solidarnost kao disrupcija, koje smo uređivali kao kustoskinje Branka Benčić i ja ove godine za festival u Oberhausenu. Marko, dobrodošao. Marko će nam se pridružiti u CZKD bioskopu ove godine i svojim već legendarnim live soundtrack izdanjem za 2021. CZKD. U tome se radujemo. Možda sakupimo i ove naše dve gošće ako se situacija malo popravi pa se ponovo sretnemo ovde. Tako da hvala vam što sa nama započinjemo ovu proslavu od prvih 10 godina CZKD bioskopa. Sada mislim da bi najbolje bilo da počnemo da razgovaramo o tome na koji komplikovani način vas pozivamo da gledate dva reprezentativna filma iz jednog mnogo kompleksnijeg kustoskog izazova pred kojim smo Branka Benčić i ja bile od 2018. pa verovatno do 2022. A radi se o pozivu festivala u Oberhausenu, koji je jedan od najstarijih, najuglednijih i najvećih i najkomplikovanijih festivala kratkog filma i koji svake godine, pored takmičarskog programa, ima specijalne programe, najveći je taj tematski. 2018. godine pozvane smo da uredimo program i odlučile smo da jedna od ključnih pojmova tog programa bude pojam solidarnosti. Radile smo na osmišljavanju
8 programa koji bi omogućili ne samo takozvanoj mlađoj publici, odnosno generacijama koje do sada nisu imale prilike ili privilegije da na festivalu ili na drugim mestima se obaveste o produkciji iz vremena socijalističke Jugoslavije, nego i upravo onoj zahtevnijoj publici koja se sve više interesovala za produkciju socijalističke Jugoslavije, ali da omogućimo uvid po nekim ključnim pojmovima, a ne redukcionistički ili egzotizacijskim metodama koje su, nažalost, i dalje raširene i prisutne. Želeli smo da se rukovodimo pojmovima koje će vratiti aktuelnost ili omogućiti da prvo razobličimo ili destabilizujemo nešto što se ukorenilo i na neki način uradilo jednu aproprijaciju nad tim ključnim pojmovima kakva je pojam solidarnost. I odlučili smo se za teorijski okvir, upravo kako sam pomenula, destabilizacije, što znači ne samo sistema koje filmska, istorija filma ili istorija kulture sada sprovodi, već na način koji će otvoriti vrata i onim aktivističkim praksama ili teorijskim diskursima, ali nekom novom preseku po senzibilitetu koji je proizašao iz sadašnjih infrastruktura i režima slika. Dakle, insistirali smo na dijalogu koji je podrazumevao više decenija, više konteksta, ne samo jugoslovenskog i međunarodnog, već i različitih infrastruktura produkcijskih i izložbenih praksi. Ukrstili smo i polje savremene umetnosti i polje filmske prakse i tu ja mislim da već decenijama i sam festival Oberhausen i naši festivali, tu će mi Marko pomoći, dolaze često u paradokse i nikada završene diskusije. Dakle, jedan zahtevan, jako zahtevan kustoski rad od par godina je došao u situaciju da 2020. godine mora potpuno da se presloži i prilagodi jednom drugačijem festivalu koji je zbog pandemije već drugu godinu morao da bude online. Dakle, nešto što smo zamišljale 2018. da će biti prikazano 2019. odloženo je na 2020. i onda je 2020. razbijeno u dva dela, u jedan koji je prikazan online i potpuno rekoncipiran i čeka nas taj drugi ili epilog deo, nadamo se na festivalu uživo u maju 2022. godine. Znači, od ove 4 godine i 4 vremenske perspektive, u stvari 4 vizije festivala i festivalskog programa, ulazi još jedna komplikacija, a to je mi smo pozvali publiku da upoređuje promene u razumevanju, odnosno čitanju ne samo tih resursa prošlosti, filmova iz 20. veka u nekom dijalogu sa savremenošću, već smo sada 2021. godine pozivali publiku da ukrsti i svoje perspektive od pre pandemije za vreme i nadamo se 2022. sa nekim drugim sledećim iskustvom. Dakle, taj je zahtev sada i na vama. Pritom od 5 programa i diskurzivnih programa koje smo na ovogodišnjem festivalu izveli online u jednoj specifičnoj platformi o kojoj možemo malo kasnije još da razgovaramo, Spatial Chat, koja je emulirala festivalski prostor i omogućavala neku vrstu proteze tih festivalskih komunikacija. Mi ćemo večeras vidjeti 2 filma koja su po nekoj proceni u dogovoru za ovaj program Branki i meni dobar pokazatelj ili mogu da otvore neku perspektivu ili diskusiju o tome
na koji način smo se odnosili prema tom dijalogu višedecenijskom 20. Veka i naše savremenosti i film kao odgovor na urušavanje društvene situacije u kojoj je moguće misliti solidarnost van tih hijerarhijskih struktura charity-a, odnosno usiljenih gestova koje bi trebalo da zamaskiraju urušavanje društvenosti same. Eto, ta dva su filma najavljena. Jedan je film Salvatore Insana, I Stared Fire Forever. Taj film je prikazan, eto sad opet uslovno premijerno u Beogradu, ali zapravo online na festivalu Kinoskop koji je vodio Marko Milićević. Ja sam vam tome zahvalna. Mi smo kao žiri na tom festivalu bili vrlo jednoglasni u odluci o ovom filmu, koji je ne samo nevjerovatno bogatstvo arhivskog materijala i odnosa prema arhivu, to je jedan vrlo situiran pogled iz pandemijske suspenzije i nemogućnosti mišljenja društvenosti kakvu pamtimo u 20. veku. U tom smislu, evo, hvala Marku na festivalu Kinoskop. Ja bih sad pre nego što... Koji je takođe bio online, da to isto spomenem. U decembru 2020. Kinoskop je uspeo ono što mnogi festivali sanjaju. I na neki način time smo pokušali naše saradnike, direktora Oberhausena, Larsa Gasa i ostale u timu festivala da ubedimo da je ipak moguće ostvariti ne tako statičan i dvodimenzionalan online festival. Oni su sa svojim iskustvom prethodne godine to već znali. Dakle, mi ćemo sada prvi put zapravo videti na platnu, uslovno rečeno, filmove koje smo gledali Jeste, online. Dva puta smo ih gledali online, doduše ja sam ga gledao u Nišu uživo i sad sam baš pričao Aleksandri da je reakcija publike bila potpuno nevjerovatna u smislu da film nekako vozi taj zvučni dizajn i ako se prosto film gleda samo sa laptopa, mislim da prosto ne može da se oseti na taj način, nego kad ide na nekom mnogo jačem ozvučenju. Tako da film zaista jeste delovao mnogo više i uznemiravajući, da kažemo, cijela ta emocija koja u filmu je mnogo intenzivnija bila. Tako da ja sam tebi zahvalan što si taj film uvrstila u Oberhausen selekciju. Čini mi se da je to jedan od retkih filmova, mislim, ja sam stvarno pogledao dosta found footage filmova u životu, ali nijedan mislim da nije nekako izneo takvu kompleksnu temu i to što kažeš vrlo jaku arhivsku građu na taj način. I takođe, htio bih samo da podvučem malu razliku, s obzirom da sad ima stvarno dosta filmova koji se bave kulturom sećanja, tim traumama, ratova i tako dalje, koji zapravo koriste te metode pejzažnog filma, da prosto ne mogu ni na koji način da odreagujem na te pejzaže preko kojih ide neki voice-over, naracija ili ta neka vrsta sučeljavanja, esejistike, kako god, u odnosu na ovo, kao gde je ljudski faktor toliko intenzivan i prosto na tim licima se vidi i resentiman, i traume, i solidarnost, i razne emocije. Ovim filmom smo mi otvorili tajvanski program Oberhausena ove godine i na neki način on je i nosio nameru da tako presložen program podsjeti na ono što se tada činilo prosto potonulim nekim referentnim sistemom, odnosno sama struktura društvenosti, ono što je u momentu kada je ovaj film nastajao i kada se prikazivao bilo gotovo nemoguće vratiti iz tog potonuća i zaborava. Vidjet ćemo dosta arhiva iz italijanskog arhiva radničkih pokreta, ali i neke figure iz 20. veka koje nas podsjećaju na nešto što smo na neki način morali da potisnemo u vreme pandemije. O drugom filmu, to je rad Nike Autor, Newsreel 63,
Nešto će nam više reći Branka Benčić. U videu koje smo napravile i ona i ja objašnjavajući filmove i ti uvodni video izlaganja su bila puštana na platformi festivala po programu, kako smo ga složili, dakle po programskom rasporedu. Budući da ona ne može sada da nam se javi čak ni Zoomom, što jeste normalizovana praksa, ali nadam se da ćemo sa Katrin u 20 časova razgovarati Zoomom. Dakle, sada imamo zaista Oberhausen reenactment, video koji je Branka snimila, a išao je kao uvod u film Niki Autor, pa molim sada Brankin uvod. Produced within the collective context of Newsreel Front, Newsreel 63, The Train of Shadows by Slovenian artist and filmmaker Nika Autor, is a film essay that documents through film and maps a geopolitical backbone, an important trail in former Yugoslavia, Ljubljana-Belgrade Railway, which is also important today and actualized as a migrant route. This film maps train journeys from film history as a place of social transformations, from film Special Trains by Krsto Papic, which is included in this program, but which also Nika Autor puts in dialogue within her work. Also bringing together films by Yugoslav filmmaker Veljko Bulajic, along with The General by Buster Keaton or the Lumiere brothers. The regimes of images in this film span a variety of media, mostly through found footage film, but also films shot by mobile phones as a subjective perspective of new protagonists, the migrants that are smuggled by such trains. To je bio kratki uvod koji je Branka dala za sam festival u Oberhausenu. Nika Autor, nadam se da će nam se pridružiti i ovde sledeće godine u CZKD-u, gde ćemo sa njom moći da razgovaramo i o ovom i o njenim nekim drugim filmovima. Ja vas sada pozivam da pogledamo ova dva filma i ukoliko budete raspoloženi, imate pitanja, tu smo. Sada bih se i zahvalila Marku koji je za našu tematski program Oberhausenu radio takozvani visibility. To je sada izgleda jedan od najizazovnijih poslova u vreme pandemije i borbe festivala. Ali bilo je već malo iskustvo pre toga na ovom kinoskupu, prilagodili su se situaciji. I pričat ćemo o tome šta smo uopšte videli, ko je uopšte video ove online programe. To je ostalo veliko pitanje za našu živu i online publiku. Filmovi. Dobroveče, hvala mnogima što ste se vratili i onima koji su došli. Večeras u drugom delu ovog programa koji je u znaku 10 godina CZKD bioskopa sa nama će biti Katrin Mund. Katrin dolazi sa festivala Osnabrück i kao kustuskinja, teoretičarka, kritičarka, aktivna je duže godina. Beogradska publika je takođe poznaje jer sarađuje sa festivalom Alternative film video. Katrin je za ovu priliku sastavila jedan program, kurirani program od 5 filmova koji se zove Losing Touch. Jedan manji uvod je da smo planirali ovu saradnju još pre 2 godine i njen program je trebalo da ima naziv Antitela
Međutim, 2019. počela je pandemija COVID-19 i kada smo došli evo do prilike da realizujemo ovu saradnju, ovaj program, mi smo se suočili sa tim da ova anticipacija teme antitela koju je Katrin ne svojom, recimo, vidovitošću izvela 2019. odnosno 20. odnosno 19. Sada smo na neki način rekoncipirale ovaj program i Katrin će nešto više reći. Katrin, we are very happy you could join us tonight, and this amazing program you curated of 5 films is titled Losing Touch. So if you could share with us your ideas and some inspiration on finding the new title, because I just told the story about antibodies and how we anticipated this whole theme of antibodies in 2020. So welcome, and let us hear your story. Yeah, thank you very much, Alexandra. It's so nice to be present, at least virtually. I so wished I would make it, but not being able to travel as we planned has been a really painful reminder that the pandemic isn't over, despite all our hoping and wishing and trying to make things happen anyways. But yeah, congratulations on 10 years of your event in cinema. It's really great I can be part of this in some way, and the films are there. So I heard you say antitela, and so I guess you mentioned that I've been doing research on representations of bodies, or the human body, in artist film and video and experimental film over the last couple of years. And the leading metaphor for me has been antibodies, which I think you also said I haven't used to as a title officially for any of the manifestations that this research, or any of the events that this research has manifested in. So I chose an alternative title for the program you're going to see tonight, that I might say a few words about later. But maybe because antibodies has been so present in my thinking about this program as well, let me just say a few words what I understand by antibodies. I've been really interested in work where bodies sort of actively work against being understood as finite single entities. So bodies that either remain opaque or find ways to remain opaque, and to resist a straightforward reading, a straightforward identification, for instance, by being ephemeral or by being shape-shifting, by remaining fluid. So I was interested in how bodies are constituted or produced by perceiving and being perceived, by looking and being looked at, but also by touching and being touched. And also one question that's been very important to me is, what do we actually mean when we say that a body is present? What makes a body present? And also, how does one such presence coexist with other presences? So how do bodies coalesce, interact? How do they maybe also form alliances? How do they become more than one body within one body? How do they become maybe even a collective body? And very strongly connected with this idea is the question of memory, or how we remember, how memory is embodied, how memory can also become a form of personal survival or collective resistance. And these are all moments that are quite present in the films that I selected for tonight. Maybe to say a few general words about them, or why I put those films together, aside from the subject matter that I think they share. It's also work by artists from very different generations.
and by filmmakers and artists who come from different areas of practice, who either come from experimental film, who are actually visual artists, who work in film as one of their media, or there are elements of performance, of more interactive formats as well. Some are very more documentary than others, for instance. So I found these different approaches really interesting as a form of bringing these works in dialogue with each other. And I guess the two thematic strands that are most present in the films tonight are, on the one hand, how language transmits experience, but also very often fails to do so, and how bodies sort of jump in, how bodies remember instead of, or how bodies make experiences, past experiences, especially traumatic experiences, present again. Because bodies cannot keep silent, bodies cannot keep secrets, bodies constantly speak. So they give away things that we think we either can repress or suppress or forget about, or that we don't want to say or that we can't say. So bodies keep speaking. And on the other hand, there's this element of perception as something that grounds us in the world, and especially in the world that we share with others, with each other. But also perception as almost a weapon or a form of resistance against the world that we don't want to share, not in the way that it is. I don't think I want to say anything about the individual films. I think they pretty much speak for themselves. And I think I'll end it here and wish you all a nice screening. Enjoy the films and thank you for coming. I wish I was with you. We also wish that we meet in next year, hopefully. Yes. So thank you for the intro. It's intriguing. The films, I agree, will speak for themselves. So see you soon, maybe tomorrow. Thank you. Thank you. Bye.